second thought, I'll turn my guns to the existential threat. hagati yo kurwana n'igitumbiriye kutuvutsa ubuzima no kurwana n'ibikangisho byo gufatira u Rwanda ibihano, naniriwe nekereza kabiri, imbunda nazirebesha kuri icyo kigamije kutuvutsa ubuzima. Nabikora rwose nk'aho icyo kibihano kidahari. The worst tragedy in 94. You know, I gave an example during our last 30th commemoration in my speech. I told the people how an old woman during the genocide, before they killed her, the killers asked her to choose how she was going to be killed. Reka nguhereze urugero rw'umukecuru abicanyi bagiye kwica mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, bati urashaka ko tukwica uruhe rupfu dute? Uwo mukecuru yahise abavuma abacira mu maso. Ibaze nawe uko nzacira mu maso umuntu uziha kumitishamo ubwoko bw'urupfu ngomba guhangana narwo. Biravugwa ko igihugu cya Afurika y'Epfo cyohereje abandi basirikare banyuze mu gihugu cy'u Burundi bakagana i Bukavu gushyigikira ndetse no kurwanya M23. Ni mu gihe kandi Chad nayo bidatinze hamwe na Angola bagiye kohereza abandi basirikare yo gufatikanya na FARDC kurwanya M23. Kiliziya Gatolika y'Ikishaza yavuze ko iri ku ruhande rwa M23. Ishyaka rya Tshisekedi risaba Kiliziya kutivanga mu ntambara. Ni mu gihe imibiri y'abantu barenga 50 bapfuye bishwe urwagashinyaguro, yiganjemo abagore mu mashusho ari gukwirakwira, imivu y'amaraso itemba. M23 yahaye gasopo ubutegetsi bw'Ikinshaza kurekeraho kwica no gufata ku ngufu abaturage ba Kongo. Ingabo z'Abarundi, Wazalendo ndetse na FARDC na FDLR nibo bari kwiganza muri bino bikorwa. Indorerezi zatangaje ko mu minsi yashize hari ingabo za Kongo zagize uruhare mu guha ingabo z'inyeshyamba za M23 intwaro, amasasu ndetse n'ibikoresho kugira ngo bashobore gukomeza urugendo rwabo mu majyepfo. Nk'uko izi ndorerezi zo mu itorero ryaho i Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu iri mu burasirazuba bwa Kongo, ibivuga. Kuresha Tugashyantare umurwa w'ingabo wa M23 wari wafashe Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kongo mu majyaruguru ya Kivu, mu mpera za Mutarama, watangaje ihagarikwa ry'imirwano kubera impamvu z'ubutabazi. Iri tegeko ryatangiye kubahirizwa kuri enye Gashyantare. Indorerezi yagize iti M23 yongeye gutera ibitero muri Kivu y'Amajyepfo maze yibasira umudugudu wa Ihusi. Kugeza ubu ngubu abasirikare ba M23 bari mu birometero bisaga 60 uvuye hagati ya Bukavu. Intego yabo ni ugufata Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bukavu ikaba ikiri mu maboko y'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Abarundi boherejeyo batayo zisaka 16 i Bukavu muri ako karere, ndetse n'abandi basirikare basagayo 12,000 basanzeyo. Aba basirikare bose basa nkaho bafite ibikoresho byiza kurusha abasirikare b'ingabo za Kongo. Bakunze kuvuga ko badafite ibyo kurya bihagije kubera ubwishi bwabo. Ku rwego rwa diplomasi, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizaganirwaho mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika izabera Addis Abeba muri Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru. Indorerezi igira iti amasezerano menshi, amagambo menshi, ariko nta kintu gifatika bizahinduraho. Kuwa gatatu w'iki cyumweru, inyeshyamba za M23 zongeye kugaba ibitero ku ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi 2 imirwano yari imaze. Kuwa kabiri, abarwanyi b'inyeshyamba bagabye igitero mu Museke hafi y'umudugudu wa Ihusi uherereye ku birometero 40 uvuye ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Kavumu, no mu birometero 70 uvuye i Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 ivuga ko irengera abatutsi b'amoko yatangiye gutera ibitero muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwigarurira Goma ya Kivu y'Amajyaruguru mu gitero cy'amaraso cyahitanye abantu barenga 3,000 mu kwezi gushize. Bukavu yuzuyemo igisirikare cya Kongo FARDC gifatanije na FDLR, Wazalendo, ingabo z'Abarundi, South Africa ndetse na Chad na Angola biteguye kuza kubafasha. Bari kuvuga yuko bamaze kwitegura M23 niramuka ije gufata Bukavu. Guverinoma ya Kongo yahise ifunga amashuri kuwa gatanu
ubwo abaturage batangiraga guhunga, abandi bagakinga amaduka kubera ubwoba bw'igitero cyegereje. Raporo y'i Nairobi muri Kenya yavuze ko abaturage bahangayitse batuye i Bukavu bategereje kumenya niba M23 bazatsinda bagafata uyu mujyi, yaba ingabo z'u Burundi FARDC, Wazalendo na FDLR bari kwakorera ibikorwa by'abunyamaswa bimeze nka jenoside bari gukorera aba baturage. Loni ivuga ko amakimbirane yatumye abantu basaga miliyoni 6 bava mu ngo zabo mu gihugu, abenshi nabo mu ntara za Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, aho ihohoterwa n'umutekano mukeya bikomeje kwiyongera. Ihohoterwa riheruka ryatumye abantu barenga 500,000 bava mu ngo zabo kuva mu ntangiriro z'umwaka. Mu ntangiriro zo ku kwezi, imirwano hagati y'ingabo za M23 n'abanyekongo muri Goma zahitanye abantu bagera ku 3,000. Kongo irashinja u Rwanda n'inyeshyamba gusahura umutungo w'iki gihugu zirimo ubutunzi bunini bw'ubutaka budasanzwe. U Rwanda ruhakana ibyo ngibyo. Ahandi hose muri Kongo, abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Codeco, umwe mu mitwe itabarika irwanira ubutaka n'umutungo mu burasirazuba, bahitanye nibura abasirikare 35 mu gitero cyagabwe ku mutwe wa Jayiba w'imidugudu ye mu gace ka Jugu mu ntara ya Ituri. Ibi bitero byatangiye saa 8 z'ijoro ku wa mbere, aho abantu benshi barwitswe mu ngo zabo, abandi barakomereka. Abayobozi bamwe bo muri ako karere batangaza ko abagera kuri 50 bashobora kuba barishwe, harimo abana ndetse n'abagore. Uyu mutwe witwaje intwaro wiganje mu gace k'intara ya Ituri, ugenzura byinshi mu birombe bya zahabu. Loni mu bihe byashize yashinjaga Codeco ibitero byibasiye abandi baturage, harimo n'abashumba ba Hema, bishobora kuba ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. M23 yongeye gusaba ubutegetsi bw'Kinshasa guhagarika ibikorwa bibangamira abaturage biri kubera mu mujyi wa Bukavu no mu nkengero zawo. Unavuga ko ingabo z'u Burundi ziri gukoresha uburyo nk'ubwa FARDC na FDLR, byatangajwe na perezida wa M23 Bernard Bisimwa kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Gashyantare. Mu butumwa yatanze asaba uruhande ruhanganye n'uyu mutwe rugizwe na FARDC n'impande ziyifasha guhagarika ibikorwa by'urugomo biri gukorerwa mu mujyi wa Bukavu. Yavuze ko ikibabaje ari uko ubutegetsi bw'Kinshasa buri gukoresha ingabo z'amahanga zidafite icyo zamarira abanyekongo. Ni nyuma y'uko uruhande rwa FARDC rutsinzwe ingoma rwahaye abasivili imbunda, none bikaba byarateje umutekano mukeya kubera ubujura abahise bijandikamo. Bisimwa yavuze ko ibi bikorwa bikomeje gukaza umurego muri Kivu y'amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu, aho imikorere nk'iy'umutwe wa Wazalendo ikomeje kwimakaza. Perezida wa M23 Bernard Bisimwa nk'uko aherutse kubitangaza nanone yavuze ko uyu mutwe wa M23 udashoboye gukomeza kureberera ibikorwa nk'ibyo, ahubwo uzagera icyo ukora kugira ngo bihagarare. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri, hari kuwa gatatu, inyeshyamba za M23 zafashe agace k'ubucuruzi ka Kalehe Center hamwe na Ihusi ku birometero hafi 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri Kongo, kuwa gatatu igisirikare cya leta muri iyi ntara cyatangaje ko M23 mu gikorwa cyo kurenga ku gahenge kasabwe n'inama ya Dar es Salaam, M23 yateye ibirindiro by'ingabo muri Kalehe Center na Ihusi. Ibitero bikaba byarateye kubura ubuzima kwa basivile batuye aho ngaho. Uruhande rwa M23 ntacyo ruratangaza ku byavuzwe n'ingabo za Kongo zivuga ko ari ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23. Ibyizo mande zombi zikaba zibihakana. Uruhande rwa leta cyangwa ingabo ntacyo baratangaza ku ifarwa rya Kalehe Center na Ihusi. Umwe mu bakuriye societe civile ya Kalehe utifuje gutangazwa amazina yavuze ko ku mugoroba wo kuwa gatatu Kalehe Center, umujyi mukuru wa teritwari ya Kalehe, iri mu maboko y'abarwanyi ba M23, aho yagize ati: "Turi hano, bamwe bahunze abandi twahagumye, dufite ubwoba ariko nta kundi, twari twabyiteguye turebye ibyabaye za Minova n'ahandi muri iyi teritwari yacu." Ikinyamakuru cyo muri Kongo gikomeza kivuga yuko kuwa gatatu habaye imirwano ikomeye muri Kalehe Center na Ihusi, ingabo za leta zigahunga ahagana ku gicamunsi. Bamwe mu barwanyi ba M23
bagaragaye mu mashusho bari ku biro bya teritwari ya Kalehe muri iyi center. Amakuru avuga ko bagenzura n'icyambu cy'uyu mujyi ku kiyaga cya Kivu. Bivugwa yuko iyi mirwano yatangiye kuwa kabiri igakomeza no kuwa gatatu, yatumye abaturage bo muri utu duce bahungira mu byerekezo bitandukanye. Ingabo za leta zifatanyije n'iz'u Burundi zashinze ibirindiro bikomeye Ikatana na Kavumu. Nyuma yuko Kiliziya Gatolika ya Bukavu yasabye mu cyumweru gishize ihuriro rya Societe Civile mu ntara ya Kivu y'Epfo, ryasabye abategetsi b'iyi ntara kwirinda imirwano igera mu mujyi wa Bukavu. Mu ibaruwa ikubiyemo ibintu byinshi ndende yanditse kuwa gatatu, yavuze ko barebye intambara yabereye i Bunagana muri Rucuru, ibyabaye i Goma, bati nibyo tubona naha byitezwe. Iyi baruwa yabo igira iti: ku bwacu niba ingabo mufite zititeguye kurinda abasivile cyangwa zidafite ubushobozi bwo kubikora, tubona ko bitaba birimo ubwenge kurwanira mu mujyi wa Bukavu, by'umwihariko n'ahandi mu bice by'uyu mujyi by'iyi ntara muri rusange. Ibyo byazanira abasivile yewe n'abasirikare ibagiro ry'abantu n'amaraso menshi hamwe cyangwa n'ubuhunzi. Mu itangazo, ingabo za leta muri Kivu y'Amajyepfo kuwa gatatu zatangaje ko ibirindiro byazo birinzwe cyane kandi biteguye ibitero M23 izabagabaho. Muri Kalehe aho M23 yafashe, baje kwasanga ibikoresho ndetse n'iminwa y'imbunda yose yerekezaga mu Rwanda i Nyamasheke. Bivugwa yuko muri iyo mirwano yabaye hagati ya M23 ndetse na FARDC na FDL na Wazalendo n'ingabo z'Abarundi baje kurasa mu Rwanda, barasa ubwato bwa gisirikare bw'u Rwanda mu mazi. Ugusa nabwo ntago bwahwemye, bwaje kwita kububasubiza. Yaje guhitana umuturage umwe hano mu Rwanda arapfa. Abahanga ndetse n'abasesenguzi bavuga yuko iyi ntambara izafata akarere kose. Ubwo no kuvuga u Rwanda, Kongo, u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, aha hose ngo izahagera. Ntabwo ari intambara ya Kongo gusa na M23.